هاتنا دەسەڵاتان و یا سووریێ تێ گوتم کو دەستی ترکیە لە سووریە گەلک درێژ بووە دەسوەردانێک زێدە مداخلەیەک زێدە یا ترکیە di nav pirsên Sûriye bixwe de hene şrovekarê siyasî Dr. Ekrem Önen ji Stockholmê mêvanê min e derbarê vê pirsê me biaxifin roj baş kekê Dr. Ekrem Dr. Ekrem destpêkê de dixwazim bizanibim guherîna rejîma Sûriyê yan jî ketina Beşar Esed hatine Heyet Tehrîr el-Şam destê Tirkiye li Sûriye gelek dirêj kir tu çawa de nirxîne بله گله سپاس پاک جناب راستی پیغمان دسته ترکیه لسوریه گله کی درش کرد و لی دیار پاندی نرو نهالی دیار پشتی که رژیما اسد خف و هیئت تحریر الشام هات دیار گله حسابی ترکی که ذکر باور کم هنه گله حسابی وان راه در نکرد جبرگه ترکی ده حسابان که پشتی رژیم بکر و هیئت تحریر الشام حکم دستی دی تمامی کار سوریه کنترل بکر لی دیار نوها بو و نوهای جبرگه پرزوی ایدی نها مرو جبو سوری گوتنا داوی بکر هین سوری اوه گله گوهرتی مزید بینه و ترکیه بلکی هر چقدر حسابه هزه مزید دکر هزه هرم دکر ولاتی عرب دکر جی دی قرعت نمید حسابه کی وان هناك حسابه وان لهر در نکد بقوان دی اسفن دکر و نها اشارتی ویجی هین من اشارتی ویجی بینی که ایدی رژیما سوری بخواه نهاجی ایدی گله ازاران ام دبینین که گاوه ایک نل گردره سوری جدا بیزه چه تکلیه ولات عرب عرب سعودیه ره بس دکتر نها دکتر ده آستا سوریه ده جی لسر ویکی گلک تی آخافتن ده آستا ناف دولتی ده جی گلک لسر تی آخافتن کو هر هفته دیتنین وزیرین دربه یان وزیر برگری یان جی هەواڵگری ئانگۆ استخباراتە هەردوو وڵاتان وەکە کەتنە ناو هەڤوو دوودە تو چاوە دەبینەوەیەکی دکتۆرەکر قرعت تبين كوجه الحياه درجات ازياء بالعكس تزيدن يعني او تركيا دخاله بدا ريدان بالعكس كده دخاله بدا ريدان وقت زلايا جشتير وتايبان رايا هندرو جبل تركيا هندرو حاجه قال لك مشكله هي تذكريه كسوري ده دخاله بدا ريدان واي شقاز او سوري كتنا بهاب شقاز تكليو سوري قال لك يفرت او بالعكس حياه درجات قرعت صايتي ماترسيه پرزو پر عجله دکله پرزو دخوازن باوا که طرف گاوه که کاربن او حتی او تشنیک مگوب حسابیان هر دنه که کاربن وانا کشاد تلافی بکن و کاربن بهتر پوزیشنا حصولی خورد بکن لی قناعت نوری که جماعت ترکی راست ترکی لهرمه هزا که خورد هزا که هرمیه لی دیار وقت به جدوه مصر فیل هنه یعنی ترکی بلکه هنه حسابی ویده کرد يعني دولة في أمريكا حتى درجات يعني كارب هين روسيا سوري درنا كتير وهين جبو روسيا ترزوي مرادج سوري در كتير يعني تمامي بلكي تزال هين جهازي وان الهمامين وترتوس هين أمانة يعني أرض خاصة بيجم تركي بلكي أبتشتي دكتور هنا كي دخوازة هم جالي كي رايا جيسي هندرو خبي هنكي بسكرينه جالي كي تجي الفاز رايا كي در ندرتنا كراسي لسوري دستوي دريج اللي ادوار ما حسبينن تركي نكار لسوري حمد شي خاص بك باشا كي دكتور نوها غريداي كورد برسا كورد شار سريع برسا كورد لسوريا يعني ديتنا قدرت كبي وكي كو سوريا دناف خود زيدتر آماده لتركيا ريل بر هيئة تحرير الشام ديگره كو دبرسا كوردا قاوين ريني باويشه ديتنا تشي قناعت هذا رزاك تشتت قوت راس زبرق هيئة تحرير الشام لك دخوازه دلیل خدا دخوازه که گوهرتنا دبالی ترسا کردی بکه تو چرایت نی مجبور به آوای کی خدا ول هر بکه لیز آزیدنی دولت ترکی تنظانه یعنی جبو دولت ترکی پرسا کرد ترک خود بیزن پرسا بقای یعنی پرسا هبون و تنبونه جبو بیده ترک حیا جوانتی دخوازن به آوای کی ریل بر پرسا کرد بگرن که نهیل اصلا ارمانجاوانی اب تشتیک وی داویه کرن اساس وی داویه که البروسيساج بيجن بشكلنا هرر تركيا والبروسيساج نهاد بيجن فدي غرابي فاضي هنا جوهرتن بكل انا عتمد اوانا حمو كاك جماعه يك نقطه كريم مهم او
guhertî cîhanê dibin. Türkiye nikare fehm bike ki cîhan ber bi Kurd diçe û wê çi xwe tehdîdê xwe her elê bike, xwe tehdîdê xwe li cîranê wan kişakir, li İsraîl, li Lübnanê, li Sûrî, li İranê, gelek welatake Türkiye de hesilîne ki ev guhertnana dikare tehdîdê li welatê wan jî bike. Yani welatê wan ew qezda wan jê û Türkiye de hesilî dizane ki pirsgirêka herî az birîna wanî herî mezin pirsgirêka Kurd e. Ji bo wê jî ev hemû mihawelê wê ki niha vê daviyê dikin, dixwazin bi awayekî rê li ber bigirin ku ji xwe dijmin bipirse Kak Cemal. Türkiye heye derecakê niha ji Kurda pir natirse ji Kurda. Yani ji bo çi ez werdifikirim Kurd niha lawaz rewşa wan ne pir yani konjüktür ji Kurda re pir heysinekî bi paş diçe. Lê dewleta Tirkiye ji çi ditirse ji zirehêzê mezin ku niha misal em birin hal Alaska, Rusya û Amerîka diçe. Bana çi bikin, bana çi dixwazin, bana çi guhertnavê herêmê bikin. Ne gelek welatî dijî dizanin û Tirkiye xwe jî far nake ki bana dixwazin çi bikin li herêmê. Türkiye ev tiştê dike hema yek jê rê ber veya bigirîkaribe navxwe sağlam bike, yani hundirê Tirkiye sağlam bike. Du heya jê bê nehêle Rojavayê Kurdistanê guhertineke mezin dibe. Doktor Ekrem her min dixwest ev mijarata anî zman ser wê berdewam bikin zilhêzên cîhanî. Niha Sûriye welatekî got Fransa herdem xwedî kargerî bûye li Sûriyê. Her wiha Amerîka ku di mijara Sûriye de mijara Kurdên Sûriye de jî xwedî helwestek bûye. Her du welatên zilhêjî xwestin ku konferans girêdayî pirsa Sûriye li dar bixin. Hesede û desthilata Sûriye hebû dû bibînin civîna Fransaya pêşî de ku li dar ket qasî berî 20 rojan hevdîtinek navbêna hesede û desthilatê de çê nebû. Fransa xwest konferansekî din li Parîsê li dar bixe. Sûriye xwe nêzik nekir ji bo konferansekî wisa. Gelo Sûriye desthilata Sûriye dikarê xwe li hember van yani hewlên Fransa û Amerîka bigire Doktor Ekrem? Bele, pirsa gelek dî bû Kak Cemal tekir rastî. Yani pirs zanî çavê Kak Cemal niha wek pir eşkereyê rejîma Sûrî bêguman nikare xwe li hember heta ne Fransa nikare xwe li hember hêza dewleta herî zeîf li herêmê jî bigirin. Ji veke Sûrî rejîma Sûrî niha pir zeîf e. Lê li vir Kak Cemal noxtak mühim ew ku divê em tê bigêjin. Yani devleta yekirtî Amerîka jî Fransa jî berê Rusya jî yani vana hemû karta Kurdî di bazara xwe yî bi Tirkiye re, di bazara xwe yî bi İranê re, di bazara xwe yî welatê Ereba re karta Kurdî kartînin. û divê her tişkî ters tune yani herkeswer dike. Li vê teyê qenaet tê li tenê kêmaya Kurda ew bû nikarî bû vê prosesa a ki demeke dirêj wanî dewam dike nikarî bûn vêya kar bînin Kurda ev bi kar neanî. Nihat pirsa a ki Fransa ya Amerîka kagam Amerîka rast Amerîka hêzeka xurt e Amerîka gelek tiştê dikare guhertê lazim bike. Lê Fransa Kak Cemal zane yani wextê hîn Fransa mandata Sûrî destê Fransa de bû jî salê 38 de Fransa projek wan hebû ki Sûrî bi awayekî ser hev bigirin wek ana çawa dixwazin muhaweleteke ser hev bigirin Sûrî bi awayekî wê çavê jî Kak Cemal yani di stratejiya Fransa de pir tune bûn. Ez ê misalekê bidim heger di cenabê te jî muheqeq Fransa devleta Druzya çêkirê, devleta a Helebê çêkirê, devleta Şamê çêkirin, devleta a İsveçeyê Antakya devleta wê çêkirin destê de bû bes a Kurda tenê çê nekirin. Ji bo çi ez werdifikirim yani ez hesbînim ki rast Fransa gelek muhawelê wê postî di birsa Kurdî heye lê stratejiya wan de çareserkirin ji bo pirsa Kurd li Sûrî tune ye. Ew pirsa Kurd ji xwe yani qezdan ne Fransa tenê wek niha û Amerîka jî Rusya jî wek kartekê bi Tirkan re bazarê dikin, bi İraniyan re bazarê dikin. Heta karibin ew hesabê wan kirin ser Sûriyê heye pê were wê çavê jî Kurd karibin tiştekî yani em dikarin bêjin Doktor Ekrem em dikarin bêjin ku herkes li berjevendiya xwe digere em Kurd jî divê li berjevendiya xwe bigerin berjevendiya me jî belê berjevendiya me jî ji yek rêzî û yekîtiya me derbas dibe. Spas bo te Doktor Ekrem. Kak Cemal pirsa gelek saetata xwasta got yani min jî got awayta şûnamê got. Yani Kurd divê rast Kak Cemal divê yani rast Amerîka
از حسب كاك جمال دبي كل الجبهه دولتي هرم درخم يعني راس روسيا امريكا فرنسا تشقاتي لقول برجواندي خب كرداتي كلها لكن لتد جناتك ما وطنات كردات تنيه بله. جناتك خصوصي بله. يعني هاجر كرد بيجي هذه الازاديه اولا تناوي دزبريه نكن لاولا جبهه ولا تهرمي تركيا ايران العراق سوريا او بكردار جناتيه لكن او حياه وانتي غير الكردار ما هي الكرد بيجي الارمانجي جبوبيه يعني پر حیف ایرو فرانیا هذه سیاسی کردی هي دار الاساس ليه قناعات بله. من بله. ولا هي كالجبهه دولتي ولاتي هرم يدنا بله. او شخصيات استراتيجيك هري مزن كرداي از حسب بله سپاسیاتت کم دکتر کرمانان جز ستوکهلم گلما